Na wekwatio kana watindanesa museisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba umundi twi wa thanthatu wa matukio 16 mwini wa kenda mwakani wa 2023 sionga masaa umwe na nusu cia wiyo masaa mailu makumanyithia kila cha katika kwisela Vilingi ni wa Mauvoo no tokanena ni kwisela ile 395 namba ya utumani mukuve vatende vinandeni wa mitandao yitu ya mekumokanili watuma utumani kwisela ile 395 ambia na ndeto Mutongo TV unenge woni waku yulwa Mauvoo langu ithwa ndi unengelelia tuambe kuona amwe kati wa alatu manengete uito alatu kumbanesye ni bamwe na Raila Odinga kuvuthisia uthukumi wa President Ruto mwaka umu ofisini aimunenga grade ya D-. PS wamevai Veronica Nduva kuweta Ruto na kilungu cha yana na imwe yulwa yana kiuthukumi mwaka umu ofisini. Gavana wa Masaku wa Vinyandeti kumwenda President Ruto eke mipango ya kutheesya mauta. Na si skuluni wa Nzambani Primary Kitu East kutesya kuvetangasya na sio skuluni o Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhochani umanyithie ni ERASTUS kithuku wa NZOMO na ke ulokwa lula Mauvoo akwanzia ya meko ni Sharon Ndinda na tuyambiane kana Mutongo wa Azimio Raila Odinga kwa ivinda yingi ni wavuthisia vanene uthukumi wa serikali ya Kenya kwanza mwaka umwe kuma President William Ruto osa utongoi ainena na ndeki Mauvoo SKM Command Center musini wa Ilovi Raila na munenga Ruto kilungu cha miongo 3 yulo wa yana ila ni grade ya D- kavindani kau ndongo ya Azimio ni avithwa kana mayesa utangasa maandamano ingi indi Kenya mo ene ni makayumilia kuondu wa kindu kingi na kila wasi akakiweta evinda yavika mwandiki na musomi witwa Mauvoo Steven Mwema ni wende na kumbania ngewa isu na yavya ngunengeleleyo kiseveni tuisonga nambe Mauvoo meokonia utongoi wa President William Ruto mwaka umwe mwandiki mutine kamuvyani wa mevai mwandu Veronica Nduva eweta ndeni wa mwaka umwe wa serikali ya Kenya kwanza kivilani uthukumi wa President William Ruto awiyana netie na kilungu cha yana na imwe yuluwa yana ndeni wa unenania wa imwe kwa imwe na Vilingi wa Mauvoo mwandu Nduva ni waweta President William Ruto ona maondoni ma uyananu wa mevai n'utongwe te mustali ni wambe kwikithia uyananu ni wa kusi wa utongwe ni wa yulu wa serikali mwandiki witu wa Mauvoo kuma musini munene wa Ilovi Benjamin Mwaka na ilivoti kwa wedhiana. Aya naindi ngewa isu ni yokite kiseveni oyu mituki ya Benjamin Mwaka na tuisonga na mbeni kana itina wa serikali kutangasa muungamo yulu wa Mauvoo mauta yu aingi maene ndime na nzika na vuya kana ni matonya kuemelwa ni maundu makimikalile maiweta kuambata kwa Mauvoo mauta ni undu umwe wa kuambatia anani undu umwe na kuambatia ngalama ya mekalile enende kuma matungolo kauntini ya Masaku meweta kana yu amwe ni matonya ungamia mawe ya mo alama tethasi ya kuvikayela Mauvoo mauta makathe ya boni motesia nilivota witukuma isiondesia kangundo na matungolo amwenga toma vya sala matonya ukunika munone wo vya sala watu mota ulawena tolo munene waenendekana muika maendekithia watu mekenzeli na tumeka evindani atene no kana kula Mauvoo mauta nituona ithu andu ma boda boda uya witu wende na uthela nundu nituona Mauvoo mauta ubandie na thoa wi ulumo no twasisia kula tunakuwa na silingi yana yuna kuya customer no mongela silingi miongo ele kana miongo 3 customer ni sio kaya nundu meko yale ni sama mauta mabandie lakini kwa tunesa ongelwa musala na kila ndo kule serikali wa Kenya kwanza at least masisi ndese mauta ni moki lake ndo chonde na ila mauta mamina ubanda vayo ni wabanda nundu sino sio ndo itomea mauta na tuikule Ruto niweze neza na tuwe serikali ni ya uhuru niweze kula subsidy na uma ile neke wane uhuru mauta makathea no uzie wakatungia ikanogethe at least maisha ni mololoa kwa izia mbuga ndekuo waiba ndo tona asia tunalewe mondane ithuo nde twesa ngusu
na ithuo onthe twikwatacia sector ino itu ya transport na twaise sector itu ya transport wende na uthela mauta mabandite waize malelo maitu timasio umo munene wende na kumbela thukumia ya onalama kuwa na ngali maisili ondo matonya kuongela mathoa mangali na kiku manenga evinda yomu kavindandikala kuwa na mamatena ilovia kana nguzuzo itanongeleka kindu tatu yene ndi matala ala tutwa moda watala twena thinoma mauta bala mambatie bala ruto twambatize mauta twena thina nundu tunagwa na mbesa nini uno tuongelie yolo na ene ndi ala tukua no me utata no na maimaso ye thino mayongela thoa plus nginya tumaruti na no tutubine pala tunaenda tasilingi ya na magebe abibiti yupe kwa sokela mbese ndi matongelela mbesa na we akwa ewa utasindu inanga twa hai sikundu na kundu na yule wona no kana kule mundu wa mota embia mauta mmeje ulu ndena zo wongi umbibia na kwa kindu kicho sete na bina yani nitewe ndukani bino kethia kabaita na atiali byo kanini ewe se yujuli ngo kane kuwe mota yundi izi soko sianza ini na thina wo ya soko sianza umo mundi ni na thina nundu twathinza tiongina sindu na sokuya tukatebina na andu ala tuthiethi yaku mayesa wa sindu ndu tumabandisi Gimaene nthi mairitayo lwa kwambata kwa mundu makimikalile itino mathoma mauta kwambata maimwenda president wa umunthe lilikane mathoma make kwi mwene nthi vinda ekunia maleve na muno kulunga maundu makimikalile ala maendena ukulumana na kuvinyia mwene nthi mukuni wa kura nitunasa kuiye president tuthona to tutethia atukengete lakini atwikiye imani twithao niki kwi mundu utetona kwi andu mena ciana meuya mutu woka baya ulu andu ale muthu mambunge ni mongela musala kile binda zonde ithi tuongela waki wananyi ngwe twenda sindu ithe undu watu athie na tuimunanga kula undu watu iye twenda twikegwo Otaumwe wetangikana matambia mozo ni serikali makulunga maundu makimikalile mewa mathoa mambolea kana fertilizer mewetangi onethi wa mathoa mauta meyulu vaundu maundu makimikalile makavikia na uthea ni muthukumi umwe nthini wa sekta matatu na nituona twende na ubinyewa muno ni serikali ino ya Kenya Kwanza nundu pala tukua na kumatala kuthi Nairobi na tuipaze silingi maana na maana siwe pala petro ubikie ni hasara kwitu na nituukulia President Ruto nundu tuimukunia kula atu yani bottom up ni yeno mauta ila mambatie kila kindu kithiwe ketha kiyulu na aitukenga kanange wa fertilizer ni theiye ti mundu wonthe kuwima na fertilizer winthi mauta meyulu vaikindu kisa etho vaikindu kisa othe ko unda tutheesie mauta kila mwene nthi egweta wikenya ndini ya Masaku nyene tohoboni Montesea na indi ni muvya muno mundu iboni Montesea twikwatikana kio cha enenthi asu mangalo cia matungulu na Kenya yonthe ni kikwiwe kanundu amauta mone mesie kwambata muno tyo county ya Masaku mauvota asunikana itina wa muvea wa kulunga mathoa ma mauta epra kutangasa mathoa meu ma mauta yu governor wa county ya Masaku mwandu wa vinya ndeti ni wa mukule president William Ruto eke mawalanio ma mituki makuthesia mauta ainene kanisa ni wa Our Lady of Lords Machakos Cathedral chathini cha umia wa muvuthi wa vinya ni wasia kana kwambata kwa mauta kwa thothe ya vanene kwambata kwa sindu ingi kindu kila kikuonzia ukwati wa Kenya na kwetethia mbeange mikalile ya enenthi Caleb Charwa Mutunga nilivota witu akinene kanisani wa Our Lady of Lord Cathedral ya Masaku governor wa Vinya ndeti ni wawetakana kuongeleka kwa vei wa mauta ma petroli kuongelela mwene nthi muyo muito na ula kwa oyu kwilete mukundoni mwandu wa Vinya ni wenda musumbe Ruto kwa mandha zia sionthe cia kuthesia vei wa mauta nongi ngalama ya mekalile ndikambatange mbeange. Niomba Mheshimiwa Rais angalie maneno ya fuel. Mafuta imepanda sana na mafuta ikipanda watu wanaanza kuumia, vitu zinapanda na tunajua vile maisha imekuwa ngumu. Life is very tough down here. Watuulize sisi, ni sisi tuko huku mashinani na tunajua vile watu wanatusumbua kila siku. Kwa hivyo maneno ya mafuta iangaliwe, bishops sisi wote tusitize mafuta iende chini ndio watu wetu waweze kusaidika. Sasa fare tena mashule inafunguliwa.
You know, even like when the schools are open, it also becomes very expensive for the parents. Chakula sasa hata mashule itapanda. Ikipanda, how are we going to feed these children? Mnajua mafuta ndio kila kitu, ndio base ya kila kitu. Ukiniambia nikuletee chakula mahali fulani, lazima niweke mafuta yangu wapi? Hapo niweze kufuata. Kwa hivyo tuangalie maneno ya mafuta. Mheshimiwa Rais aangalie hii. Gavana wa Masaku no wetakana kwambata kwa mauta aingi kwituma ukwati wa Kenya ndu yanakwa kwikusia na vala hiyo wetakana serikali wake no vane kuosa mbeu ya shilingi milioni 450 kuna ekisia kalima Masaku kavindane kalambu ya nene ikwikwatiwa kuwa kielelone cha kwikithia ukwatikani wa leu kwa enende mama Masaku. We are expecting El Nino. Mvua ya El Nino inakuja. Watu waanze kutayarisha mashamba yao. Nimenunua mbegu ya 150 million ile tutaleta huko mashinani, watu waanze kupanda. Mbegu ya 150 million. Kwa hivyo mjipange. Fertilizer itaanza kufika from next week, na fertilizer tumekubaliana na serikali kuu sisi kama county government tufanye last mile. So tutaleta fertilizer karibu na nyinyi mahali mnaweza kuchukua. Uneni wa vina ukakavinda kavutho itina wa Mauvoo kulonga tho wa mauta ma petroli kutangasa kwambata kwa bei wa mauta asu. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na tuisiogethia lange wani tuimenengete wito nekana mutongoi wa Azimio Raila Odinga kwa ivinda yingi ni wavothesia vanene uthukumi wa serikali ya Kenya Kwanza mwaka umwe kuma President William Ruto osa utongoi ainena nandiki Mauvoo SKM Command Center musini wa Ilovi. Raila ni wa munenga Ruto kilungu cha miongo 3 yuluwa yana ila ni grade ya D- kavindani kau ndongoi ya Azimio ni avithwa kana mayesa utangasa maandamano indi a Kenya mo ene nimo makeyumilia kundu wa kindu kingi na kila wasia akakiweta ivinda ya vika. Mwandiki wa Mauvoo Steven Mwema ni watu mbanisia ilivoti. Raila Odinga mutongoi wa ngwatanio Azimio One Kenya easia ngwatanio ni yeka ukuni kilimwani wa uthukumi wa serikali ya Kenya Kwanza ungu wa musumbi Dr. William Ruto kwa kilungu cha mwaka umwa utongoi na yu ngwatanio ye munenga kilungu cha miongo 3 yulua yana kwa uthukumi wake. Our scorecard for this regime is 30%. That is D-. Mahii tumesahisa tumesafanya imeshafika milioni 10 na zaidi. Sasa imetosha gari. Na tunajua yale kile ambayo tutafanya na hiyo sahihi. Mara hii haitakuwa sisi tunaambia wananchi warudi kwa barabara. Hapana. Wananchi wakirudi watarudi kwa mambo mengine tofauti kabisa. Sitaki kusema wakati huu. Manake nitakuwa mimi nimetoa maneno mapema. Lakini wakati huu watu wetu wanasongea na wale watu pande hili lingine. Lakini na mimi wa Kenya kwa kimombo wanaweza kusema watch this space. Raila easia ngwatanio ya Kenya Kwanza ni athite mwene nthisi ndombingi evindani ya kwikuni ya maleve maundune ma kisomo uimi mwaki wa stima na mawia pamwana maundu wangi indi maundu wa mainamba kubikiwa. Kuna ahadi ambayo walitoa wakati walikuwa wanafanya kampeni. Kuna lugha walikuwa wanatumia wakati ile ambao wanafanya kampeni. Hiyo lugha imebadilika baada ya wao kushika hatamu ya utawala katika taifa letu. Katika eneo tofauti wamekuwa wanatoa ahadi tofauti. Lakini tunaweza kusema kwa jumla ati yale ambayo wamejaribu kufanya haijafika kile kiwango ambayo wananchi walikuwa wanatarajia. Kavindane kau Raila Odinga ni umania kilo kuita ta kukwatwa kataka ndu kwa mevia ikibadhukanio ni serikali mevia ila kwa na miao ya ilete kwithiwa ithukuma iteulikililwa. Kwa upande ya utawala kwa jumla, Bwana Mwangi ameongea juu ya mambo ya state capture ya institutions.
Mliona juzi mfanyabiashara mmoja anatishwa, anaambiwa ati mambo ni matatu: uhame utoke Kenya, pili ni kuweke jela, au tatu ni kupeleke mbinguni. Haya yote ni matamshi ambaye mtu ambaye anajiita rais hawezi kutumia kutisha wananchi. Na vile vile mahakama sasa zimeshikwa mateke. Unaona vile jamaa anamwambia mheshimiwa Okiya Omtata ambaye alikuwa amepeleka kesi mahakamani, ati unaharibu wakati yako. Mimi ni rais, huwezi kunishinda. Nitakushinda hata kule kwa mahakama. Kwa hivyo tayari yeye amejua matokeo ya hiyo kesi ambayo bado iko mbele ya mahakama. Bunge vile vile imetekwa nyara. Bunge imetekwa nyara wakati huu, ameingilia hata kwa upinzani. Stephen Mwema, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ni muvea Steve na indetuwa Mauvoo ta asune kana mwandiki muteneka muvea ni wa mivai mwandu Veronica Nduva weta thini wa mwaka umwe wa serikali ya Kenya kwanza kivilani uthukumi wa President William Ruto awiananitie na kilungu cha yana na imwe yulu wa yana thini wa unenania wa imwe kwa imwe na Vilingi wa Mauvoo mwandu Nduva ni wa weta President Ruto ona maondoni ma uyananu wa mivai no tongo eti mustalini wambe kwikithia uyananu ni wa kusi wa utongoini wa serikali ya yulu Benjamin Mwaka na inge wa kwa withiano. Serikali ya Kenya kwanza ni vikisie mwaka umovisini na maoni kukonya kithimi cha utongoi wa President William Ruto no maende thino nenanya wa imwe kwa imwe na mwandiki mutineka muviano wa mivae mwandu Veronica Nduva eweta kiwiananu ya mivae maundu ala President wekita kuka kuvikia o yuma kwaka mathayo ma kila mwene nthi ona ni maendete kuvikia ona mbe wa kilungu chava kuvithia na imwe na imwe yuluathiana ethiwa no kikwatikane. Kwanza uluathiana no ninenge no tunenge serikali no thiana imwe na imwe vembesa isi ya Women Enterprise Fund tutanamba kulika serikali ni musumbi tutanamba osakivela ke mbesa isu cianenga nao kwa vinda ya matuku miongwena na itano matuku ano simu kuosa ukatia simu ni na wikwata kwa uno nasi nitusonge tene sana ndo akaingi ikundisi akanisi kwicha mbesa ana nisio kwata mbesa aya utenu huku mbesa ile inenga nao ciaze katika aze asube wa susuma itu ilasi unengana ni wizara inotha kwitwa social protection kana kusunga maundu mamisi kuisu ni mbesa sibu mbesa ilasi ya youth ila inengana wa youth fund haya ilasi ya uwezo fund kwa kube no nasi serikali ni tengete mbesa utesia kuhakikisha kana mwene ndini wetethia katika kiuchumi. Kwenana na mwandu Veronica Nduva ni kana President William Ruto ni wikite mivango yonthe kuikithia unguo tongoi wake mwaito na umeonthe ni meithigwa me yana numa unduni mautongoi na miana ni valua ila withitwa yolotana ona muvia o vamwe na nzama ili mwane unena nyawa oleina serikali ya NDC nitwa isi unena nyawa kuikithia ngewa ini athinikiwa kwa uliku mesani yo isangioni ya mubani ya Bomas of Kenya. No nasi kana President atongoete kumambe aume ni aenda ngumuno kwa tuitata kusonja akama thengeane tau na ume nikenda meanana twasi thuni twambie kusonga mbe kwa uve maundu kalibu elemende kutha Bomasi kula tuisi kana munene witu Kalonzo na munene witu Ichungwa ni maungamie uneni nikenda masisi maundu meanona umwe ni usu wa agenda aya na undu tukwika ithieta wizara tuanania na twasovya sheria ikatonia undu tukwika tia tuikwika uwo no undu tukwenda sheria ya kotonia ila mwandikana ati ayu katika asumbe ala methete Kenya ni kwatia uni we musumbi wa katano
tuyaona akamanengetwe mianya undu tunengetwe evindathi ku mundu ethima na bala umite tuithima na bala tumite kuma evinda ya Kenyatta zoka ya Moi oka ya Kibaki oka ya Uhuru na thutu kwa Ruto ni batuonete akamanengetwe mianya isuthe ingi bitu tutosa tokamba wiwoka ukamba katika obisi itano inanenganiwe katika Otongoi nafasi itatu ni siaka tuna katibu ele na waziri umwe na umeniele kuno mundu asiasa bala umite umbano ulothelele chumani kivitua mawaluku manzeve na mawithiuluko ndongo isia Afrika na dunia yonthe ni netikilanilekana mathina maingi hala methitwo mayikumbila muvai waka na muno kuya ndwani maumanitwe na kwa vanene waluku anzeve mukutano na tutetha siacha ithieta andu majenda tuyolota thu mundu muka bala ukuyula cha kiwuni kwasa aithi usini mundu muka endete usini kana mwitu endete usini aingi nibo makwatawa na tuambi osisi adhuluma taisia ukwatwa na bina yekika aya endani ngu ni akameua na ngu ikoni nundu akamono mumetha na ngu ku ikoni I madhuru kiafya na nituona musumbu itu ethumilite byo kwa sia ithiete ya latatha Afrika ni thetu kuumia na tithie twana nganzeve no chumani kivala koti wetkilie wandikithia wa makundi ma mitwana ya andu ma muvai umwe va Kenya na yumwandu Veronica Nduva nwaweta mota silikali muungamo no umwe na ni ula President William Ruto kana sithio na mikale ya Kenya kini kindu kitetikilika va Kenya nunenete kunza na vena ona YouTube muka CNN interview zake no mumane undu nanenie International Women's Day lana they yakwa mwei wa katatu musumbe no waungamia na nena Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka Saa ili siya uyo ichili katika muonza na ni muvya muno mwaka kwange wa Yesu na ini tuwavika Yesaya kwamba kosa udio mukubi na tutaendeta udio mwoni nenda kwa mbosisi ya mautumani maku kwisila ili tatu kienda mwitano utavisi wambia na titu mutongo TV undavye woni waku urua Mauvoo asino nengelele kubikia bau Mauvoo miwa kwa Mauta na Mauvoo asu miwa kwa udhukumi wa President William Ruto mwaka umwe ubisini aindi unenda niya usua utongo wa President William Ruto ukaendea unikilungu nitaikumbia siasa yedi kwa uyu ka nisome mautumani mevano uno ya siya mutongo TV Raila achane na Ruto hata akimpea grade gani hawezi kuwa president ni Nora Nzilo kumanzangathi utuini nake ongea kasi mutongo TV anduma mota ivangai kana ivangai Uhuru ni wawetie tukamwe kaila na niwo ni James Chalo kuma Makongo Kaiti na yende utumani wa muthia wa mundu ukwasia mutongo TV mutisia kakene kuma kayata kangemi tafadhali serikali ya Kenya kwanza itwaite Kenya na ipiu haya mutumani makuni meva ngoma soma o tuendeye kwa onyuma tukani na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti ona tho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mabinda maingi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana kawi yonthe ometoke ni mutanisia wambie kwidepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia oni we atikoke atikoke. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 atikoke atikoke
maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nito muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwa no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani uthama kasilia kamwe ucio niguo mwambio la museo nutomeona tabate kindu isilia yinye mwolene mokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete na mbe nundu vamwe vatua wanevia tausi wana ithi bandu batekindu mama ucio na pesa baje wina kabonji ikana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombenya mundu saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kwiati kithethesyo kimuka na vai utuku utachesa otigwo thimbo kowi ninyone nikomie kowi asi magwa ndio mathiava ake mama we witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Saa ile cia wiyo itire ndatika ile karibu niende na kumanyithia asema skulu wa musingi wa Nzambani ulawi wodini ya Nzambani kitui cha umeloni wa sua ni matelemia kupeta siana sio skulu ni u maimwenda mwalimu monene avetangwe kwa kila maweta tawithitu aitumia mali ya skulu na hii pamona kulasimithia asia ikumia yelo mbesa ila maweta itumeka kutwayesia maundu ma skulu na mbe indesia ya mivukoni ya uongami wa skulu u mobisa mavolisi ni malasimika kufika skulu ni u kovovya asei na ala mena udhatu na kimunene wa volisi Nzambani Henry Otieno aiweta skulu u withi wa huungua usese nginya vala u wonde ukathinekiwa Onesimus Chalo ni wakusia ki chonde na atumbanisia ilivote. Asema skulu wa musingi wa Nzambani ula wa dini ya Nzambani kitui cha umeloni wa sua ni matelemia kuveta siana sio skulu ni umovakela mwalimu monene wa skulu u pamana mwene kivilo wa skulu kana chama ni mevetwa kuma skulu ni usum maine na mbewa nene make somo na maofisa mavolisi ele mevikite skulu ni u kuvovyo dhatu asi aya ni meenda manengo livoti ya mwanya ya undo ilovyese skulu sithito itumika itina wathuko mima skulu u amwe kutia mawia matevito onakwithia si methito mayiva mathie ma skulu. Mimi I am a former board member na tulilaunch hizi complaints kwa committee ya shule na tukapeleka kwa our sponsor, maana hao ndio wale wawakilishi wa karibu tulidhania wanaweza kutusaidia kupeleka kwa ofisi. Sasa tunashangaa sana mkisema a formal written na mliletewa barua
kutoka kwa sponsor wakilalamikia hii shida ya shule na unatuambia tukuje na fomo. Asiyame tula muti mwalimu munene pamwe na chamani wa skulu kwa kulea kwithiana umelu wa undu mali ya skulu ene utumika pala maweta kana bethi tunotumi muthuku wa mali ya skulu na asi kulea kukonya maunduni ma skulu pala maweta alimu ala mandikitwo ni asiai methite maitia wiya pamwe na asungi ma skulu kumana kulea kuivwa kindu kila maweta mayisa kwetikila kiende nthini wa skulu na mwana wakwe grade 4 ninumisie mana 5 makui swimming na mwana wakwa ndathi swimming na sioka numia mbesa mana 3 cia kumotivate alimu that year cia nila cia ka class 8 ba sukulu ya Nzambani ni bakomete ngilina yana mbesa ciakwa na kila muthenya ciana ciakwa ni sinu kana nene ba mbesa bodela ibo mwalimu osie asie yona tutamesi alama nekala ilobi menu chwa ni corona ya mamina ni momo kiolitwa ba ni momo kiolitwa bode ni ya school ni momo tu samea musie yi unetie mwana ba 6 na kwa nisomethete ba myaka 13 ndiasa kuwa musami ndeta asi yakasa kuwa musami mwalimu kitaeleweka nendo twelezie nesa suoni cha withe anacho itina wa mathina akwevwela skulu asiya kwisila utongo wa kanisa wa EAC Nzambani ulaungamite skulu ne wandikie movya wake somo sub county ya Nzambani balua ulikilele vatane u ende balua usundu asia matunda tuliandika barua tuliandika barua hii ni ya ministry mwenye alitoka tulimwandikia tukicomplain chamani wa shule kutoka kwa kanisa yetu na hiyo ilikuwa ni shida na ikalontiwa hiyo shida na tukaandika tukapeleka kwa ministry hii barua kopi kwa ministry ikakuja mwalimu akacorrupt tukapatiwa mtu ambao watu wamutaki chama ni hatakikani kwa hii shule hatakikani katika hii shule anakula shule mwanzo tuliandika na iko na rubber stamp ya kanisa tukapeleka tukaenda tukaandika barua ni kwa TAC sub county director malalamishi yote ya shule iko hapa tukapeleka kwa ofisi na kuna kitu kilifanyika kama mnasikiza hao wazazi toweni mwalimu mwende na yeye mathina angi alasi ama kwenda mathini kwani pamwe kuvunzwa kwa komiti ya skulu ila maweta tayasobiswe ni mwalimu munene na ndithi to ikwatiania na asiai bala maweta mendamo manyuve komiti ingi matona kwithukianisia nayo maana mimi I nursed my wife for 2 weeks kidonda ya mgongo akibeba matofali ya kujenga hii shule tulikuwa tunatoa bati moja kila mwaka tukijenga hii shule na tuko hapa tujenge hii shule si tuharibu. That is why these parents are here and their grievances must be heard. Grievances zao, shida zao mpaka zitatuliwe. Mkituambia mambo ya mkilea ikuwa security zone, itakuwa security zone na hiyo security itasoma. Munene wa maofisa mavolisi Nzambani ule tongwanisi na nene makisoma skuluni inena na asini wa mendasi ya kuandika mathina mo na kumatwa ofisini wa kisomo kindu kilasi ya mali ananacho ni kwithia ni mandikia valua usumia mivotho mivitu na kumetwa ofisini wa kisomo Nzambani indu uwonde ndwathinikiwa kumana ngusanisyo ii avisa uno awetakana yuskulu uwa musingi wa Nzambani weyendea na kalenda ka kisomo wethia we ungua usesei muvakela mathina amethinikiwa. Kama tunaweza turudisha hiyo vichwa vyetu chini kidogo, tupatie hao wanafunzi nafasi ya kusoma, wamalize, wafanye mtihani. Vile sasa kumekuwa na hiyo mavurugano na a lot of tension hapa. Right? Tumedeclare hii place a security area. Tunaelewana? Tumedeclare hii Nzambani primary a security area. Na kama mtu atapatikana anakuja kutaabisha management, sio management program ya shule, atachukuliwa hatua na sheria vile inavyotakikana. Imetho onde masesi mobya wake soma sub county ya Nzambani kumeotio waitambia lokosa itina wakwithia methi tunabalua wake yochasi aya ofisini wo indi mayavikia na kusungia cha usenya mavika skulu ni una kuwetakana kila kiende kati wa asina mwalimu titamakisi tilivote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Aya naende ni muvya muno Ones wase cha kusenya nikana masi wana maizikila kiende aya yakatwetele tuone ondo kiuthi ondo vya musie umwevu wase kana kitaeleweka tuikwatikana muvya wake somo
na maofisa ma kisomo kauntini ya Kitui nimeolikilela kati na kuikilia kana skulu wa Nzambani maondo de mailana amanyewa kwendea na kisomo lika na KCPE yenziani. Mwandiki Mutinika muviani wa serikali sia mutioko ndini wa ofisi wa munini wa President Mwandu Teresia Mbaika ni waikithesya enende lembetani ya ukamba kana mulati wa silanga wa twake ndwe kwamba kumana na ekwani ya contractor aiweta kana serikali ya Kenya kwanza ni yeyumetie kumina mulati usu ainena hitina wa umbano na imwesi ya ndongo isia UDA musini wa wote Mbaika inge ni wasya kana muvia wa serikali sia metioko wena muvango wa kuthesya usi wa adhi ula wono ese kiwu silangani usu mbe wa kiwu chawo kitanambi ya utumika kale buchalo wa mutunga nilivota wito kuma wote. Uneni wa musumbi Dr. William Samoei Ruto ila waikonza matuku kauta mavetuku wakana vaika atinde yakwe wangewa ya dhwake makuweni nundu muradi unuthela nisekithwa ni mwandiki Mutinika Mwandu Teresia Mbaika ndongo yeno nele kwatie muvya wa mundu mamutioko kana devolution Kenya yonthe ungu ofisi wa munini wa musumbi ni aweta kana serikali wa OU wikivindini cha kwamba kuminukilia miradi ile kwamite na dhwake niyo nengeto mwana wa mbe ni serikali huu Mwandu Teresia Mbaika ingine wathesi oneni wa utheu wa kiwu cha dhwake na vala waweta kana ta umwe windini wa Nzama ila yungamie kuthesya kwa mbusi ila silovi kana Nairobi River Commission nimekwikithia kana mbusi ni siatheu kondu wa kutwaa kiwu kitheu silangani wa dhwake. Serikali haitaanza programs zingine kama tuko na stalled projects. So wale watu wako na tashwishi na Thwake is a priority project of this government. And another assurance I've heard some politicians politicize it ni about the quality of water which will go to Thwake. Ofisi ya Deputy President imepewa kazi ya clean Nairobi rivers. It is under my department. I can give you assurance that once that program is rolled out, we are going to have good water quality and enough water even for farming. Unaona atwe munini wa gavana kaunti ya Makueni na inge mwene kivila wa Nzama ileta ngwesi KICC Mwandu Adelina Mwau ni walumelelia uneni wa PS Teresia Mbaika kuwa kiweta onaitha ni makontrakta mekwikusia ni mailete kuvetangwa vo na vakeke wa ene kandalasi yange alame ukate ya dhwake kuthela. Dhwake ni very important kwa sababu ndio italete maji italete maji Konza City. Kwa hivyo lazima tunasikia kuna makontrakta wanapigana hivi na hivi, au makontrakta waende nyumbani, tuletewe makontrakta ambao watamaliza kazi. For us to show or to indicate or for people to see that we are in government, mpaka tulete maendeleo hapa Makueni. Na sisi tumeamua maendeleo haijileti, we must lobby for that development, and we have had sittings with these leaders, with Madam Terry, Madam Andelina, tukuongelea venye tutaendelea na kulobby for opportunities for development in this county. Tumesema tutaendelea na kusukuma in line with the economic blueprint. Ama nena uoka vindani kalame komanite na ndongo ikuma chama cha UDA va kaundi ya Makueni mukawani umwe musine wa wote. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaundi ya Makueni. Na hindi katwetete tusisye kana silanga wa Thwake nuthela twivikia mwi wa keli otondo serikali ya Kenya kwanza inawetete uneni wake President William Ruto ekisioni cha Konza. Silanga wa Thwake ni wa kwa miaka mbinge muno kuma utongoi wa President Mututia President wa katatu Mwai Kibaki enende kisioni cha kitamba sema tu yata na ala methetwe mekumbiletwe ni mo wa kiwu kwa ivinda iasa yumena undu wako tania itina wako tetheka na itangi ya kiwu kuma kwa serikali ya kaunti ya Masako ila ikamathethe asia kuya kiwu na kukitava kuma vakuvi na makuo enendi meweta tamana enda miendo miasa kumanda kiwu na vala maelesia yeta itambia isio ya serikali ya kaunti kiditoni chayo kuyanisya mawatho mayo kui enendi makisio ki ingi maimenda kukwata na maenda tongi kukwata na kuete uthukumi kui mwenendi Musau Ben na ilivoti. Enende ya meweta tamethi tumena thina munene wa kukwata kiwu kisioni ki ni kwitha maenda miendo miasani kana kukwata kiwu cha kutumia. Indi yuyumena undu wa kutania itina wa serikali ya kaunti ya Masako kunenga na itangi ya lita ngili 10 na ile katumikaani enende makitamba siye kutava kiwu. Kuna thina kiwu ndithini de kiwu mwana kwanza ithiti bakumi uthambama
Nedo na mata. Undo ba iba ndo beki gu na nitaete waki gona anu basile la ona gwe mathiko ma mundu witu ba na tuineso imathikoni. Na no tu imathikoni. Na dacia ni mubya kwa ngai. Anene asu ngai na mathime. Na umacia kiuo bandu betawa kya sioni. Ku ya tunaenda kutaba naku kwale maimane ala sigusi umete ndini wa sioni. Icho tunaenda kutaba. Kila kingi tunaenda na ku mathauta kundu kwita wa munina tukaenda kuuta. Omonthe twina utanu munene nondo ibetisitu ila inakua mitungi nisya wiwe. Kwa utenda kwasia ni mubya na ngai na mathime. Noni makatika ndo ila sina hata munene pio wakiu na ila tuneni na ngavana tena proposal ya tuete kiukila treated na mobile kikuma matumba kaba na tena proposal ya tenze bo ba ndo asia tuisio be logistics sio ndo mobile kisundu kuka ndo bo kwenzwa kaze ni lazima tambe umandondo ndo maito meo survive na hiyo tingwe ni na ngavana kana nitaito nenga ndo aitangia 10,000 liters nikenda mekiwe kiuchuchu kwithina kyandeo makwatia baka ila project izitwenda kwika ikemba ye complete ni asio mundu nitoka na itangi natoka na lodi ya water company ikuite 16,000 liters ni asia mwalilia ni muona ndo maende na kuuta kiugo itangi iteke uswa na kila kingi nichutasia maende na kuuta nikenda maende na cho aende mami na wina cho batumia iwe meoka mautekeke oila chathela baka kunao simu loli kama yateke nigena wiche nembia ya makielesya utanuo meweta vena vata watongo yalasa ku tongo ini kivathukanyo kukwata na nikana mwene nthi atetheke mayani sema watho mo kula kwi enenthi na maende na kukwata numa kwata nite no loku kuyute na wavina kulia muno ni chao kiloko manda nikwithwa ila makwata na ibinda yonthe ila wona mundu wakwemba ni wembosi waku no mweni veasia na no mandhani nze asiku ilo ndo kunenga gololo cyango yake na nikendaga ndo kunenga kiloko enda nikendoga kutuku mando magu kavindani kau enenthi aya ni mendeka kwosa ivuso ya potea kiwu kavindani kalambu ekua tanzie mwe ya kumina muo wa kiwu ino yokete ni muwe kuitangaza kana kuwa mbuga mingi ni mukulio kwa ndaya kila mundu ine bati nomba kwake olemba ni acho manda ndo wekio nemba ndo wangata mande konge watu wanikati oyibya kaido kake kati kate ki ujue kiba nikenda wesevia embuga toigetha leu nono danyo chao tanya kiku I'm very sure la kuwe na maiti yake timba taolanga oyo siwa chao kwake na ni mko gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyeni tawa Ben Musau aende niwo enende asume na utano munona ni mubya mundu yo Musau niwe wa kibeti kimwe kikikwasya kana pala mebikite mesa uthamba betho na mata muvya wa malelo ondumwe na ula wa mawithi uloloko nema kauntini ya Masaku niwendeka kosa matambia mamituki be wambua kuvika hose uvya matweku manene ala melelo ni wa kuma kinyunyi kuthi sibitali ni wandu na isio inge matungulu ya umiloni wasua enende maisio maweta kana matuku maingi methitwe maitata kulinda matweku kisio niki atio kithito cho kuvunanguka na yu miunda yo ni anangitwe ni kiwu na muthanga kuvetangwa ni kiwu kutia sianda nene nziani ingi ni maweta kumanwa na maliko ambanga sirieto ikiteka lelu ni o boni mutesia na enendi kana na kio cha enendi aso Endi na tumaimala loima watakana wethito mwiso kuona kuthaya mbanga mavindane maingi na hivi vindane kwetela tumbua lelu notonya kuendea na kwanangika na kweta mathinangi isionesio wano baba ku hospitali ndu nitithitwe athino wa lelu nundu lelu umeta ba factory uka connect uka hospitali ukaiba school no kaiko pendo katala omwe muthelu nitenethiwe na accident ba kitiki muchene kina kunone ngali natina paina kwa mundu lakini maumete ona yua mume wa hospitali kumateka ati ngaba nati ukukulia utute na munene nitukukaiya kwondo alelo witu nikwithe wona tunakwati accident ibinda yingi nena bikia kwitha yinthuku andu manoko kulikaba itwikuni kwa munene tuiwe kukaiya kwondo alelo witu wandu nikendoka bikie na utwiwi atei na kuona lelo ni kwitha niwe wendete sibitali na sibitali titha na thina
nundu ilata wasia twibikia kuona ngali ya ututwa sibitali etha ni kangundo level 4 twithana thina ni kwithiwa ilata bikia kuwasia lelo witu asasa mbuani twibikia kuona bala tutona kwisila ni kwitha witha wi muthuku munene ni tukukulia kwa ndaya utusobisie lelo witu aingi maelesekana lelo yu ithitwo ivingisa maundu ma mitambukile na mbe misiva kuvina lelo yu kwithwa muisoni ilangale suvite nzia ilika misini kana kukonga enentheme maundu nimo na yuyu ba lelo ni wathukie na umite one ulundu na yuyu muzi wakwa nuba ngale ziuka ukethio na nita iyo bita ikime nyumba akwa na yuma te umukulia itisa ikata muito tethesie ona mota ziuka ikabota bae twekune tikatethesia andu no mwete na mukometio ba mubeane kwitu au mea muno ni mota abota bwe twekune mwa wabinda ndu tutethesie lelo yo utulinde le twekuyiye kyokuwa miunda zaitu na musio wakwa na uo kisubika withie ni bondina ndiigwa nena wia mwa tutethesie wabinda nundu nitakuia tutethie andu mandu withio na ngali ibitete ciambatite ndu nisi obeta nezano thithia baina thina ona ciana citu yumala ba mubeani twana tunini thithia watena thina na tuo nundu ila kabonwa kakauma muci niti ukulia nika ukinwa ni mota kakaumiwa serikali ithe mukulia kwa ndaya tusobise ile lo witu wena matweku maingi na andu ma modeme uthina muno makasiana ngali twikwila ilelo ni withitwe yananga miunda ya enenthi kavindani kala kwimbua na ingi kwithwa mena icio nini la mavanda siende na uthela ninya mwene mundo itwikwithi na miaka karibu 6 monza nithelinda nithukitwe bicha miaka 8 kumera na mbiyo thilinda ndio mukula serikali mundethese nundu mundakwa nukuiwe ndialindie na linda na nyenaye wanu ndona kwika serikali ndia mukathia kuma muthe mubikie na ndu ikia mundakwa ndi batunje ni bathuku muno kwanza waile utiuka na moto ukabota katulikila bu na nengela lundu ukitothela twendete binda ya elinino wabina ndo twiwiete tusewisie lelo wia wa munene ni kana ithe wa kwithwa na mbua nene vetio vatena kindu matonya ikwatia na kumatia thinani na ingi wanangiko kugusewa kisioni ki binda nditi mbua ya lino tusewa ki ukitha kingi muno na nyedio ndo na kwika munda kanuthelile na mukule serikali mundethesie mundaka ndukoko kuwekiguo musi ni ciana acia imayenda nundu akusisia ciana ika kongo ilike ba mindoni pale luni wislama kasiani wislama toka nundu wa transport tabana tututezwe lelu teke umino wa miunda na wise eta thumwa withe acia imaithi kundu no meotio ciana ukethia maina wasiwasi nundu tikuthi ne liku na nundu thete munda une musiba kuvi na nengi na hospitali bata wasia andu matukuana na moko baka ba factory nundu ba ambulance yuka ondini ya Masako nyeni toboni mutisia endi twigwatikana serikali ni kuiwa kiyo cha enende asu ni wewondu mekaila muno gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti nyesenge wa esu ni kumufikia na ni kwatikana matambia ni makoso na enende asu maitetheka wea museo muno boni na indi boni ni wasi wakatu tumeange wa ingiva kuma kangundo ila kwa seta u kiyo kimeto na cheva nesia nina utuini wa kamanzi kuya kangundo ya umiloni wa suwa kauntini ya Masako chadhini kimwe cha motwano wa kualiula kanisa ni wa katoliki uniitina wa motwani ula na ukuu wa miaka miongo muonza kutiwa ni dhayu masama kioko aende kwe yumbanisia motwano kana alusi yake ando mamusi wa mototia vamwena aungami machathiki na siana siake ni maelesia tamaku ni kamuno ni kwithwa ni meyumbaniti nesa kutwa isi chathiki ateo maundu kwa liuka na chathi kulea kweania undu meivangite uno yovo ni mati na keki kenondo tena umeange matono motweka tio ndo bwana ibeti titika motweke tachao tamondo mena wake kundi chipito tiwe mwe ye report tena kwatie na tike azetone amwe ambeye tiwe mugolie na yuendete bai na wale ilo thomwete uithamba chathike chao ne ambia no wezondo yakane kasanga ndo space ndo itanomba nywe na ilaomba ni isi za ina na kono simu amwangolia o manondo baso ko ibaithokie na mugolia ni chao ambia mutwani leo tuika no waiye na ndebo mwenye harusi ndio msoki na ni baba yangu mimi ni wa 4
kwa kuzaliwa. Harusi tumejiandaa kutoka siku yenye ilipangwa mpaka saa hii, mpaka leo asubuhi. Lakini nikenda tuende si maundu alangi matona kuende ya alusi nundu ni ya ungama nundu muka ndei mubatithie thiwe akwata mwikio wake kwisila kanisa wa MPC na nikenda thokwe kanisa ni wa Catholic yi lazima atwaithwe mitalatalela ya ilite na ni watu wa yonde na tikilwa kanisa ni arisiviwa tomwe kate waitu. Alafu mzee akapigwa simu na mwanaume mwingine yule alikuwa amempeleka hospitali, akatuambia kama ugonjwa umesidi. Tukasema wacha tuende nyumbani tuone bibi harusi. Tulipokuwa hapo kwa njia tukakutana na padri, tukamwambia kumetokea matatizo, kuna ugonjwa. Tukasema tuende tu hospitali, tukaenda Kivani. Tulipofika hapo daktari alituambia mzee amekwisha aga, na kaenda kwa mbabu akiendelea na kuoga akaanguka ndani ya mbabu. Kutoka hapo tukamchukua tukampeleka hospitali na akahanga dunia. Wakati wa kuaga dunia nikaenda, alafu tukamchukua tukampeleka kwa mochari. Tukamaliza maombi. Kutoka maombi tukakuja kwa shule tukaanza chati. Saa ile na katika miongo ile na ile sia wiyo na indi angeli sia ukia kisio kwa mosi osu wa mototia na niwona nimesi otila keki indi mutwano uye uweza kuende ya nondu motwani ndeyo ni pole sana kwa family isukana kwa mosi osu tuamba kuthi uthio muone na ndedeto uthio muone maotomani o Mauvoo ni Felicitas kutoka wote. Mimi naona kimeturamba kabisa aki haya usiwe nene ya yoloa ngalama ya mekalelela ye yolo na ake ungea siya hai NZOMO aki wa Kenya tunaisha 2027 tunaeka Kalonzo kama president wa Kenya. Aya utomani onge wa modhiane kenda to di audio muone Mutongo TV niguo silanga wa wake waile uthela nundu mwene ndi wa makuweni ni weva kwoti kou ni lasima tuthukomwe tukadibasa kwa uyitu ambao semba matukani. Na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana sawi yonte ometoke ni mutanisia wambie ku depend na tha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mausuisia ni we atikoke va Mutongoi FM twikuvuanisya kila matambite kuutavya kukwete wasya wa ndongoi na mawoni mamwene nthi kieleloni cha kwete mbai ya muukamba vamwe na kumia chenini komana nakwa nye Michael Muli wanyamai kila muthenya nthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongoi FM ngwatanio ya muukamba. Mutongoi FM ni ngwatanio ya muukamba.
Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Apostle Peter MK wa Voice of the Cross Africa Ministry Machakos Showground anakutangazia mkutano mkubwa wa uponyaji na miujiza utakaofanyika tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka huu. Wageni waalikwa watakuwa Evangelist Susan Shuref kutoka Amerika, waimbaji Ruth Queen kutoka Nairobi, pamoja na band kubwa ya Voice of the Cross. Leteni wote wenye matatizo mbalimbali, wenye kuonewa na shetani watafunguliwa siku hiyo na mtumishi wa Mungu Apostle Peter MK. Unaweza kupiga namba hii kwa mawasiliano zaidi 0705946849. Nyote mmekaribishwa. Karibu ingine ndiye na kuomanyithia serikali ni athana muvango mwelu wa kwa kaiwanza nini siandeke kaunti ni sionthe tanzia imwe ya kuseuvya myanya mingi ya mawia na mabiasara kuvingwa na kuthanthanja ukwati wa nthi na kaunti sionthe o ndumwe na kwailia ukui wa ndeke savali ni cia nthini. Minister wa ukui Kipchumba Murkomen weta uu ni muvango oyu uthukumithitwe kaunti ni kauta na kutethesia ukui wa mituki wa miyo na andu. Anena kavindani kala wa kusia kwambiwa kwa waki wa kiwanza kinini cha ndeke cha Karenga kuya kauntini ya Kericho. Hii ni njia ya kufungua Kenya. Kabisa. Wakati tuliingia ofisi tulisema kwamba tunataka katika policy yetu ya aviation tumesema tunataka mambo ya kusafiri kwa ndege ipungue ikuje chini. Nauli ya ndege ikuje chini. Ya pili tunataka sehemu za Kenya ikue karibu. Kaunti zingine za Homa Bay huko Migori wananisaidia. After sisi tumepanga tunafanya airstrip, kuna vitu pia county government can do. Sisi tumesema kama serikali ya Kenya kwanza kwamba nchi yetu yote lazima ifunguliwe. Juzi nimetoka huko Kabunde kwa Homa Bay, tumefungua a new airline yenye inaenda huko. Pia tunapanga na hawa Kabunde airstrip isongeshwe ifikie kilomita 1.7 ndio iweze ikabeba watu wengi. Juzi wiki huu nimetoka Migori, tumefungua new airline Skyward inaenda Migori. Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais alisema kwa manifesto yake kwamba tunataka kujenga nchi yetu kutoka chini kwenda juu. Na mahaslas pia wapate nafasi ya kusafiri na wapate nafasi ya kazi. Tukifanya projects kama hii, watu wanapata kazi. Nimeambiwa tuko na watu 200-300 hapa wanafanya kazi ya kuvieka msitu, kusaidiana na contractor hapa. Tukimaliza hii kazi na ikue airport, watu wa taksi watafanya kazi hapa, biashara itafunguliwa ndani hapa. President William Ruto ni wawetakana Kenya yena mevango myailu ya kukusia atandithia kuma nthi sianza kuka kwikia biashara. Kenya ni umbanoni wake utandithia kuya Silicon Valley, San Francisco nthi ya Amerika. Ruto ni waisikana serikali ni ende kwikia mawalanio methianu kutwikithia Kenya kisese cha utandithia ile mbetani ya Amerika. For African innovation. Get into Microsoft been a long time investor. How is the Caribbeans helping to build and challenges for real Savannah? The most consequential breakthrough in technological innovation will take place in the East African Savannah when global tech leadership, together with foreign direct investment, converge upon Africa's youthful human capital, natural resources, and green
energy potential. I am very clear in my mind that this is the moment we are having a conversation about. I am not alone in this conviction. The first movers are already on site, and they pitched tent long time ago in Kenya, a country famous for its vibrant entrepreneurship culture and pioneering innovation ecosystem, which is now home to the regional headquarters of Google, IBM, and Oracle, among others. I want to assure you, ladies and gentlemen, on what Ambassador Whitman has presented. Kenya is all that he has said and much more. You will hear Sitoyo Lopokoit, who is right here with us, give you his presentation of M-Pesa, the mobile money innovation that has transformed payments, challenged traditional banking services, and innovatively solved transactional security issues. M-Pesa is also Kenya's confident announcement to the world that we are ready, able, and willing to play in the big tech league. I am aware that it's not enough to have opportunities, however numerous and attractive. Incentives, and I repeat, incentives matter. And investment capital responds directly to the institutional dimensions of the operating environment. I have come to the Silicon Valley to underscore the Kenya government's strategic intent to support, through infrastructure and other investment, the enhancement of Kenya's position as the epicenter of Africa's innovation and technological transformation. To actualize the intention of developing a business-friendly environment, the following commitments are now very high strategic priorities. First, muka wa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi nukosiye chathi cha kuvinga Mauvoo ndesio makulunga mitua kambini ya ASK Jamhuri ilaje kaunti ni Ilovi itina wa muvango wa mwei umwe wa kuvindua mitua ya aume miongo monza na nyanya alama imeiwe ni ndawa siya kumila kuthela. Pastor Dorcas ainena nukulile amwika a methi wengelekanyo nzio isioni masiokethia mesieni. Wapi makofi ya kocha? Yes, I believe. Please don't mess, because I'm coming for you to get you to do jobs. So you saw we had brought people who were coming to assess and see what kind of jobs they can give you. Please, when you go, continue to live as a community of the Dorcas Rigathi sons. Na nyinyi, you are my ambassadors. Mkienda huko nyumbani tafadhali, speak to your brothers, speak to your sisters. Tell them, hizo mavitu wanachukua sio poa. And it is destroying them. We want to change our community and we want to change our society. Tungetaka Kenya iendelee kuwa sober, si ndio? Na sisi tukitafuta kazi, kila mtu awe ni driver wa maisha yake, nawe na kitu mfuko, si ndio? Na tuelika Vilingi ndo nyonekana athoi sokoni wa Kibwezi kauntini ya Makueni ni maende ya kwithiwa na ivinda yumo sokoni uu itina wa matho wa masi ndo kivathokanio na munomba maliu kwende ya kwithiwa yulu kindu kila atandithia meokonia na kwambata kwa matho wa mauta mangali ila sieta maliu a sokoni atandithia mayonanya dalili ya matho wa kwende ya kwikinyia monango kumana na kwithiwa batena mubango wa matho wa mauta kuoleka Keni Mulinge ni mwavika sokoni na atumbanisia elivote. Matandithia mainena ni maweta kumana na mathoa meyulu mamaliu tamethi wana ivinda yumu kuta bidhaa sio kula kwi makastoma muthenani uwa soko.
maisha ni maende na kwithiwa me igulu muno especially kwa thocia ona thoi tayu munthi soko andu aingi ni maemiwe ni kuwa ciendu nimeucienda lakini thoa no maemie thoa wa ciendu isu ndui bandu na thea wiyulu na twina challenge taithia andu ma biashara umundi twina ata muno twata twinetha tunata muno twata average na yi kivalua chumu ku convince customer okulingana last week ondu tuneka kiu nicho challenge kila twakwata ukiwa wathoi na utiela kwitha uyo maikona nyake na mathoa meyulo ma mauta mangalila sieta maliwa sokoni wa kibwezi ama mailasimika kuma sokoni matawete mwebwa bidhaa ila mekwenda nethia sindu isu ivandie pyo wethiona uyambidi nenu kiona ndakwite sindu mingi ta cabbage niukita kuwa na shilingi 50 lakini yambidi nisioke nundu na hata mukiwayana kana heite ilikuwa bizile thukupyo enini u market ni yemie vyo bake bwesi kiki kwatua kuendea kwa kavinda kumana na mathoa ma mauta ala ingine mome otumeka kungithia maleuke sione kivinda ni ya thano kutiela kwitha meyulo thano loe kwatua kuendea muvikia mwine we 10 mwakani tano tuna wa kwa shilingi 20 25 50 mweso wala tunawa mwe mungivyo na 50 endeji ekovisi mweso bio thoa ne shilingi 100 kwa mundu wakuta na yuwa thoa naku ukukota utuka kungamayana uteja customer sina nisikumi wa mono na itio yanesa na nundu wa kwitha me utesa wa vina matenoka kila umunthi chai wa mono ni customers ni greens kunde musisha na spinach na sukuma isu nisiethwa sina thoa nesa customers nisiaya Vilingi ndo nukuma kibwezi kauntini ya Makueni Janeta wa Ken Mulinge yethiwa yesa imwe na ndatika muonza kunengelele Vilingi wa Mauvoo na ni muviano ndo watambanya na kwa nginya twavika muthia na ndaumalite o tomani umwe woka mutongo TV asima nzamba ni primary mathini kiwe mabata mo ala mo nyungu ni siasa na inengwe mwanya kusoma muno alametele mutiani wa KCP na KEPSEA ni Eric Chuma kuma endau ni kuya ngaleko sia Kitui East na skulu zwa nzambani we Kitui East twegwariyo na maondo dema kwaila neto ERASTUS kethuku NZOMO muvewe mwanya kwa ala angi onde twatethyanisya kwa ilia Vilingi evo Sharon Linda ola walula Mauvoo akwanzia ya meko kwa oyu tuanesa twethyanesa 3 na nusu nthini wa Vilingi ungi